نرمالا كنيام كناز ديالتين لينك لاريك نور أونلاين تي في كجان قاسمة بانا ليران بانا جلينكيل چاتا نينه اسپلم آیو کی کوم اسپلم آیو ان یان کے ادارنگ ما چاتن جرگون چاجلا دنو کنے ریویو نے کھانا پارے وے کا سودان دو بدان نے ریب کے یو کے چکن نما چکن لات جن دان بان کو لنک جن قاسمه می جرام جدید کے جن شان الله میں دے جتے جن جن کو جن ناس کو کین کی کو سبسکرائب کو دے لر دے کو چوب گندن کون گور کون کے دے کو تن بان شورے لرمن بالنگ جن قاسمه Chit kemen shaling katenda shalarno shi Honorable Oyet Nasanel Pierino, the first Deputy Speaker dung Transitional National Legislative Assembly KTNLA, Kia Ramadala Deputy Chairman dung South Sudan People Liberation Movement in opposition, Kia Spele Mayo, Shalado men shalat Chia Chuang and Dwob and Changwal Latkaje, Kerebion Reweka South Sudan Shalado Kanapar. Shelado and dwobo mo bo dub dialen kon de ngwande lat kaje bega yar shiga do malam dana gorke bi rewe ke so Sudan beje yar mu gor kene ke do bo ngade na nyam ko jader gode per de jenyos atu gani entama angura kana no nyam ka kwingen man balat karon kina dara wi de jandang rawi do ngwan charo ma chajala Ramadan la kwer rawde mala kwer spelem ayo shelado de gwawo de kume dera ried ndan de na chonga je ki de na rien ka je de kan per de kan nyos ere bioni chaje yar rewe ka so Sudan chaje lat Ramadan la kwere de kasfele mayo mi jiram jidit ke inshallah me dera gwano jendere nyanas ko ken ko gor kono de lere de kan o gonden ko ken gor kon ke de ka utin gor no jin bi nywa kanas ka chu subscribe ajen do badan de kon lar na me gor no jin bi nywa nas ka ku subscribe ban yu chong gwaseme bi atagamal bye bye. Madame wewe tela rambu chuti tela gammi buchuti tela meti bulonti Madame wewe tela rambu chuti tela gammi buchuti